nzi umubare munini w'abantu bizera ko ibintu byose byo mu Burusiya biba ari binini kuruta ibindi byose biboneka ahandi mu isi. Uzumva bavuga ngo uriya ni Umurusiya atari umuturage w'Uburusiya, ahubwo ko ari munini mu ngano kuruta abandi bose bamuzengurutse, kandi mu bigaragara bisa nk'aho ari umuntu ufite ingufu zimwemerera gutinywa na buri wese. Abantu benshi bizera ibi ko ikintu cyose cyo mu Burusiya kiba ari kinini birenze ibisanzwe. Hari n'umunyarwenya wo mu Rwanda wigeze gutebya avuga ko uduca two mu Burusiya dutwara inka two tutiteza inkoko. Mu ijambo Burusiya buri wese uryumvishe ikintu cya mbere yumvamo nuko ripakiyemo amatoni y'uburakari, ndetse ni kenshi cyane mu mafilimi n'amatiyatere y'Iburayi na Amerika Abarusiya bagaragazwa nk'abarakare batagira imishinyiko kandi badakunda akamenyero na gato. Ubyumve neza ko babona Abarusiya babiri bari mu rukundo bateretana, iyo baganira ushobora guhubuka ukaba wakwihutira gutabara uzi ngo bari gutongana, kumbe imitoma igeze kure cyane. Uburusiya ni igihugu kigaragara kenshi mu itangazamakuru, ni igihugu cy'igihangange kurenza ibindi byose mu isi mu bijyanye n'ingufu zose za gisirikare. Gusa bitewe n'ubushakashatsi n'ababukoze hari ubwo gishyirwa ku mwanya wa kabiri, ariko kuri iyi ngingo abenshi ntibayivugaho rumwe. Uburusiya ni igihugu wumva kenshi mu matwi yawe, ariko se isibye kuba kiyobowe na Perezida Vladimir Putin, ukaba uzi ko ari igihugu gifite igisirikare kidakinishwa ku rwego rw'isi kigereranywa n'igisirikare cy'Abanyamerika, ukaba uzi ko kiri mu ntambara na Ukraine. Niki kindi uzi kuri iki gihugu wumva kenshi mu matwi yawe? Tugiye gutangirana urugendo rurerure rwo gutemberana mu Burusiya, ibice byihariye muri iki gihugu, ibigirwa ibanga n'ibindi byinshi bidakunze gushyirwa ahagaragara. Muhaye ikaze mu matwari ya Putin. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari byegeranya mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Ku isi yose hari abantu barenga miliyoni 125 bakoresha urubuga rwa YouTube, atari ukureba video z'abandi gusa, ahubwo barengaho bakabyaza YouTube umusaruro. Mu Rwanda imibare igaragaza ko abarenga miliyoni 4 aribo bakoresha internet mu buryo buhoraho, kandi mu Banyarwanda 100 bakoresha internet, muri bo 2 cyangwa 3 baba bafite imiyoboro ya YouTube, ibi twita YouTube channel. Bivuze ko mu Rwanda hari abantu batunze YouTube channel bari hagati y'ibihumbi 98 kugeza ku bihumbi 147 cyangwa se barenga ntawamenya. Ni benshi kurenza uko wabikekaga, kuko abantu kurikirana kuri urubuga rwa YouTube b'Abanyarwanda urabizi neza ko ari bake. Nanjye nuko tuzi bake, abandi benshi bisa nkaho bizabasaba imbaraga nabo ubwabo bataramenya uko zingana. Uyu munsi mu Rwanda mu bantu bakorera ku rubuga rwa YouTube binjiza agatubutse kurenza abandi. Hari amahirwe menshi ko YouTube channel zabo zigenzurirwa cyangwa zaturutse ku muryango w'abitwa Mufasa bagize icyitwa AC Social Media Management Agency. Aba batinzwe no gukanda buto yo gukora YouTube channel, ahasigaye mu minota itageze mu isaha ikaba yamaze kugira abantu bayemerera kuba yahembwa. Mu gihe kitageze ku cyumweru kimwe gusa YouTube channel zabo ziba zinjiza amafaranga barirwa muri za miliyoni. Ibi n'aba content creator bo mu Rwanda benshi batatinyuka no kurota. Iki nicyo gihe ngutandukane n'abakugurisha abagukurikirana b'amarobo badateze kureba ibintu byawe. Muri ACSMM iwacu ibitekerezo bibyazwa za miliyoni. Uratuvugisha ukatubwira ko ukeneye ko tugukorera YouTube channel cyangwa ukeneye YouTube channel yo kugura, ahasigaye ukibonera ibitangaza. Tunazamura imbuga zindi nka Instagram, X yahoze yitwa Twitter na TikTok, yaba kuzamura aba followers, like, comment n'ibindi nkabyo. Nicyo gihe ngo wagura imikorere yawe kandi wunguke bihwanye n'uko ukora. Hamagara cyangwa wandikire ACSMM aka kanya kuri nimero yabo 07 98 35 45 76. Twitwa Mufasa, abatumenye baratwirahira. Aho ni wabararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire. Mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma. Nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni Muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubiza ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Iyo wicaye mu ndege iri hejuru mu kirere mu rugendo rwerekeza mu Burusiya,
haba ari amahirwe menshi ko mu bibuga by'indege mpuzamahanga bya gisivile birenga 225 biri ku butaka bw'Uburusiya uri buze kururukira ku kibuga cy'indege mpuzamahanga kinini kuruta ibindi byose muri iki gihugu, ari nacyo gikoreshwa n'abagenzi benshi kurenza ahandi mu Burusiya. Ni Narrator International Airport, amarembo magari ahuza umurwa mukuru w'Uburusiya Moscow n'indi mijyi ikomeye cyane ku rwego rw'isi mu byerekezo byose. Ni ikibuga kinini cyane gica abagenzi barenga 45 buri mwaka. Ni kimwe mu bibuga by'indege biba bihuze cyane kuruta ibindi byose ku rwego rw'isi. Girira ahitwa Kimiki ni mu birometero 29 mu majyaruguru y'Iburengerazuba uturutse mu murwa rwagati downtown i Moscow. Kikaba ikibuga gifatwa nk'urugo rw'isosiyete y'Abarusiya itwara abagenzi mu ndege yitwa Aeroflot. Ni ikibuga kinini kuko cyubatse ku butaka buri ku buso bwa metero kare 1570. Ahantu hangana nk'uko hahuriza hamwe ibibuga binini by'umupira w'amaguru football birenga 80. Ibaze nawe ahantu hakira indege zikabakaba mu 400 buri mwaka. Mu kwakira abantu benshi muri iki gihugu gikurikirwa n'icyitwa Prokov Airport giherereye mu mujyi wa St Petersburg, cyo kinyuraho abagenzi barenga 20 buri mwaka. Ubu twamaze kwinjira mu Burusiya. Uburusiya ni igihugu kiri mu majyaruguru y'Iburasirazuba bw'isi, nicyo gihugu kinini ku isi hose. Ibaze ko Uburusiya buri ku buso bwa kilometero kare 17,100,000 birenga. Ni igihugu gifite ubutaka bungana na 1/8 cy'ubutaka bwose buri ku isi. Ni igihugu kinini cyane kuri rwa rwego rw'uko gihana imbibi n'ibihugu 11 ari byo Norvège, Finland, Estonia, Latvia, Belarus, Ukraine, Georgia, Kazakhstan, Ubushinwa, Mongolia na Korea ya ruguru. Kikagira inkombe ndende zikora ku nyanja Arctique mu majyaruguru no mu burasirazuba kigakora ku nyanja Pacific. Ibaze ko iki gihugu kiri ku migabane ibiri, Uburayi na Aziya. Kugira ngo mwumvishe uburyo Uburusiya ari bunini koko, ubyumve neza ko bwenda gukuba kabiri mu bunini ibihugu bigikurikira mu bunini nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa buri gihugu kwacyo. Uburusiya bukubye inshuro zirengenye Uburayi bwunze ubumwe ubusanzwe bwamo ibihugu 27. Uburusiya ni bunini gukuba 5 igihugu cy'Ubuhinde. Byibura Uburusiya bujya kungana nk'umugabane wose wa Amerika y'Epfo. Igitangaje buri Afrika ikubye kabiri Uburusiya mu bunini. Ibintu utapfa kubonesha amaso gutyo gusa, kuko ku ikarita y'isi iyo uyitegereje neza ubona Uburusiya ari bunini kurenza Afrika, ariko siko biri. Impamvu yishe nyuma y'ibyo ni uburyo iriya karita y'isi ishushanyijemo ibyitwa map projection. Urabona iyo hakorwa ikarita y'isi hazamo ingorane cyane, kuko isi imeze nk'igi kandi bigomba gushushanywa ku kintu kirambaraye nk'urupapuro cyangwa screen y'imashini ibyitwa 2 dimension. Mbega ni nk'uko bakubwira ngo ushushanye igi ku rupapuro, kandi kuri urwo rupapuro ugaragaza buri gace kose k'igi. Ni ibintu byegereye kudashoboka, kuko byonyine kuba wareba igi urebesheje amaso yawe uko warifata kose, waricurika waricurukura, ariko nibishoboka ko warirebera rimwe ngo uhite ubona impande zose z'igi utiriwe urihindagura. Urumva neza ko iyo aba ari inzira isa nk'idashoboka, ariko birashoboka hakoreshejwe uburyo bw'imishushanyirize yitwa maquette projection. Hakoreshejwe ubu buryo isi iba yashushanywa ku rupapuro bikaba ikarita, ariko hahita hazamo ikindi kibazo cy'uko ibi bice byose by'isi nubwo biba byagaragajwe ariko bigaragazwa mu ngano itangana nk'uko bigaragara nyakuri. Bisaba ko hari ibice bigirwa binini kuruta uko bingana, ibindi bikagirwa bito. Hakaba noneho n'ibice bisa nk'ibikwedurwa ukuntu, ku buryo imfuruka n'amerekezo ubwabyo nabyo biba bisa nk'ibirimo amakosa ukuntu. Iyo rero isi ishushanyijwe, ibice by'amajyaruguru bigirwa binini cyane, naho ibice byo hagati na hagati hafi y'umurongo wa Equateur ugabanya isi mo kabiri, ibice bihari n'ibihegere bikagirwa bito cyangwa se bigasa nk'ibikwedurwa ukuntu. Uzitegereze neza ku ikarita y'isi, Uburusiya ni bunini cyane kurenza uko Afrika igaragara, kandi mu by'ukuri Afrika ikubye kabiri Uburusiya. Ubyumve neza ko ku ikarita Greenland ubwayo bijya kungana nka Afrika, kandi Greenland ni no cyane inshuro 15 ugereranyije na Afrika. Na Canada ni nk'uko ubona ari nini, nyamara itanangana na 1/3 cya Afrika. Si Afrika gusa ku ikarita y'isi igirwano, ahubwo na Brazil ndetse n'Ubuhinde nabyo nuko. Ni ibihugu binini kuruta uko bingana ku ikarita y'isi. Uburusiya ubusanzwe bugira time zone 11, bivuze ko hafi ya buri gihe cyose kibaho ku isi mu Burusiya barakigira, kuko habaho time zone 12 ku isi hose. Ni ukuvuga igihe uburyo kirutana mu masaha bitewe n'agace aho gaherereye ku ikarita y'isi n'uburyo isi iri kwizenguruka. Nk'ubu iyo i Moscow mu murwa mukuru w'Uburusiya ari saa 9 z'igitondo, ahitwa Kamchatka naho ni mu Burusiya haba ari saa 12 z'umugoroba. Bivuze ko mu Burusiya igihe mu masaha kiba kirutanwa cyane bitewe n'agace uherereyemo, kuko bagabana amasaha 11. Uburusiya bufite imijyi irenga 1,100 iyobowe n'umurwa mukuru Moscow utuwe n'abarenga 13 miliyoni,
ukaba ari nawo mujyi munini cyane kurenza iyindi yose muri iki gihugu, ukaba wubatse ku buso bwa kilometero kari 2511. Ni umurwa munini cyane kuri rwa rwego rw'uko wubatsemo ibibuga by'indege bitatu kandi bihora bihuze cyane byakira indege izindi zihahaguruka buri kanya. Uyu mujyi ukagira sitasiyo za gari ya moshi zigezweho zirenga 250. Muri make hano abantu baba bahuze cyane ari urujya n'uruza. Hari ibyitwa metro, ni inzira zinyura munsi y'ubutaka zicamo za gari ya moshi zigezweho z'amashanyarazi ziba zihuta ku rwego rwa nyuma, zagenewe gutwara abantu bava mu mujyi umwe berekeza mu wundi. Urugendo ruba rwihuse cyane kandi izo nzira zica munsi y'ubutaka, ubwo rero nta bihutaza byinshi biba birimo byemerera gari ya moshi kugenda ku muvuduko wayo wa nyuma. Igitangaje nubwo izi gari ya moshi ziba zinyarutse cyane, ariko kuzigendamo ni make cyane ugereranyije n'izindi ngendo. Gusa ariko ibi biba mu mijyi minini cyane ku rwego rw'isi, niho usanga haba hubatse za sitasiyo munsi y'ubutaka, akaba ari naho ubwo abagenzi binjirira muri izi gari ya moshi. Inzira nk'iyi yubatse Moscow yitwa Moscow Metro, ifatwa nk'iya mbere ku rwego rw'isi nziza iteye imbere kurenza izindi zose ziboneka ahandi, kurusha n'izindi nzira zose zica munsi y'imijyi ikomeye cyane ku isi nka New York yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, London mu Bwongereza na Paris mu Bufaransa. Kubera uburyo iyi mihanda ica munsi y'umujyi wa Moscow yimeze nk'inzu ndangamurage mo imbere, haba hubatsemo za stati. Kuri za sitasiyo hamanitsemo imitako itatse zahabu, hamanitsemo amatara asa nk'ashyirwa mu nzu z'ibyubahiro n'ibindi byinshi, ku buryo wagira ngo si umuhanda uca munsi y'ubutaka, ahubwo wagira ngo ni umuhanda uca nko muri Perezidanse. Ubyumve neza ko mu mujyi wa Moscow niho hubatse inzira gari ya moshi iri mu bujyakuzimu kure cyane muri metero 84 umanuka hasi, biyigira inzira iri kure cyane munsi y'ubutaka kuruta ahandi hose mu isi. Ese wari uzi ko umujyi wa Moscow uza mu myanya y'imbere mu mijyi ikize ku isi hose mu kugira abaturage batunze za miliyari z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku giti cyabo? Kuri iyi ngingo umujyi wa Moscow uza nyuma y'imijyi ikomeye cyane ku rwego rw'isi nka New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Hong Kong, Beijing mu Bushinwa na London mu Bwongereza. Ibaze ko umujyi wa Moscow wubatse imiturirwa miremire gusumbya indi yose yubatse ku butaka bw'Uburayi, kuko hubatse amazu maremare kuruta umunara w'i Paris mu Bufaransa, Tour Eiffel. Ni umujyi wubatsemo insengero zirenga 1000 ziganjemo izubatswe mu bihe bya kera cyane. Hari umugezi witwa Moskiva uca hagati mu mujyi wa Moscow uturutse mu burengerazuba werekeza mu burasirazuba bw'uyu mujyi, ukagira uburebure bwa kilometero 140. Ni umujyi wamenyekanye cyane kuko ukunda kugaragazwa kenshi mu mashusho, ariko mu kuri kuzuye ni uko atari wo mugezi wonyine uca muri uyu mujyi, ahubwo mu mujyi wa Moscow hanyuramo imigezi irenga 2000 kandi yose miremire bihagije, kuko uteranyije uburebure bwayo yombi ihura na kilometero zirenga 10,000, uburebure bungana na 1/4 cy'umuzenguruko w'isi yose, Earth's circumference. Ni intera ndende ku rwego rw'uko uramutse ufite imodoka igenda kilometero 80 ku isaha wamara iminsi 5 yose ukiri kugenda urwo rugendo utaragera ku musozo. Muri make imigezi iri Moscow yiteranyije yavamo umugezi umwe wava nko mu Rwanda ukagenda ukagera mu Bushinwa, ukongera ugakata ukagaruka mu Buhinde. Inzira byibura yanyura mu bihugu birenga 100 iramutse ari umurongo ugororotse. Iyi migezi yose iri Moscow iyo ari ibihe by'ubukonje hafi ya yose iragenda igakonja ikaba nka brafu ikumika gagara kuri rwa rwego rw'uko abantu baba bayigenda hejuru. Hari amakuru avuga ko munsi y'umujyi wa Moscow haba hubatsemo inzira y'ibanga cyane ihabwa izina rya Metro 2, bikekwa ko ariho hanyura abategetsi bakomeye mu gihe biri ngombwa bari mu ngendo z'ibanga cyangwa ibindi bikorwa leta ibidashaka ko bimenywa na buri muturage wese. Ariko ibyo kugeza n'ubu leta nta kirabivugaho ngo ibyemeze cyangwa ibihakane. Umujyi wa Moscow kimwe mu biwugira umujyi w'igitangaza cyane i Burayi hose ndetse no ku isi muri rusange, no kurimo inyubako z'agatangaza, urimo amashyamba afasha uyu mujyi kugumana umwuka mwiza, umujyi urimo za parike, urimo ibiyaga n'imigezi n'ibindi byinshi. Gusa n'ubwo uyu mujyi ari mwiza buri wese yifuza kuwugendamo no kuwuturamo cyangwa kuwufatiramo amafoto. Bivugwa ko hafi y'insengero ndetse n'imwe mu minara miremire ngo hari ahantu hajya humvikana gusana kw'ijwi ridasobanutse, ijwi rikamera nk'iriri mu gikombe risa nk'iryisubiramo ukuntu rigenda ubudahagarara kandi nta muyaga uhari, ndetse n'inzogera zo ku nsengero ubwazo ziri hamwe nta muntu uri kuzinyeganyeza cyangwa kuzikubaganya. Amajwi agakomeza kumvikana ariko ntumenye aho ari guturuka, wagira ngo ari nko muri kuteri nanone ariko ukumva ari kure cyane. Ibi bintu byaba ari shyashya? Nyarukira muri comment wandike ngo Uburusiya igice cya 2, ubundi duhurire mu gice gikurikira tureba ngo ni biki byihariye mu Burusiya bigirwa ibanga.
Niba ari ubwa mbere wari usanzwe uri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.